Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hakajing tap yala ki kerteng kom ki kertong gi bala mi banya kon ya ka election MDC shaki HADC kawan salong ka arpoi trek urampang arja arpusan san ngot ki kertong ka United Democratic Party na santali ki constituency Riboy district kila pendap ya kajing tap kerteng ha ka office trek kam u deputy commissioner ka Riboy district hanong po kata ka laipoi trek ukula lengkot arja arpusan. Kini ki kertong ki kentop yo ba balajit rani na nongpo constituency ubaderu MDC bamenta uba Lee Barrett na jirang constituency uba Eddie Graffin Carbani na Umsning constituency kakong Napi Shisha Marwen na Umroy constituency perba James Silyang na Mauhati constituency. Habakran sikilat patay kubor kita ki sanwat ki kertong kila penpau ya kejingkerman ke bos kem makin poi sa kejing job hakani ke election MDC arja arpusan bar kila pensngop ru ya laki mat ki jura bar ki jing temu bakongsan larakin poi sa kathong jong kejing job. First time jong bang yo and file the nomination but ke kita kathong kejing angut ke jong today nga ngayon ijnay nakabenta ki kon samla ki jongi ki kon samla iba day kalaway jong beri pekerjaan bandil jong kini kedong ketain ke kejangi ngagum pakun samla ngami madan menta bangin yo bandrat dingkhong lo ijing janjar ijing sham jong ki kun samla kejangi ki longpi ki longpa bedbaro ki bedan ha ko kini keri kejai bandil kejangi thong beningkong ke bangahi nakwa menta kadai bangin penne bangin pensa ya ki reti ke dustur ke khendo ke siap pesen syar ke kadar bat ngin pen khan shushu ya ti ai hapo ke yeng dor bar thau an district council te kompi ya kata ke jingkali kadai ke kawai na ke jingkali ba nga ko benjuba ba jompi bangadan ke jingkerman kum kawai ko kon samna ke ban airang persya ya kita ki bapiong ki senior politician ki senior leaders hendai nga kum kon samla kum keryo kan thai ka ba marwe ngadon ke jingkerman bangin job ya kani ke election pada ka syang happy ki pat ba shano pinjit but yano habanga ka kon samla nga keryo kan thai ngami ngi ki kan thai shibor ni mi menta ban ya kon persya ya ki khat arbol ngadon ke jingkerman ba ngin job menta ka kenti ba ka umroy sasisin ka bom kan sawa bat kalama kan kawe nang the nilayo or ukalat ya kaban lek segi bajba pan pan ya kajing kersan ke jongki bat ngi community bahagan ya kenti ka party UDP jongi hapo jong Riboy district kan yo manra ya nam tam hagan ya election MDC kaban sawan bat ngi wer ngi khotru ya ki bajba nong song chnong jong ka Riboy district ka bi ki jongi hi bro kawai kin ai ke jingkersan ke jongki aga bakum ke parti aga ne ka tem ke baladep aga bakum ke UDP ke yo ban yalam ya ka isi hapo district council kum ke jaj benriu nyala ban penulong ya kimat ki bakongsan aga baide ba kendo ke siap beriti ke dustur ke sensyar khadar tenrai ke bangidon apo jong ka hasil autonomous district council ban halor kini kimat ki bakum ke parti ngiladep ban trei hapo district council bat hakap kini gimat ki bakum ke jaj bandriu ngi community bagi district kan le AA akan ka tem ko bladep ngilala ban penulong ya kata bat ngi community ba ki pajba anong song snong jong ka Riboy district bat jong ka khasi hi bro kawai ngi kermen scam bakin ai ke jingkersan halor kini gimat ki bakum ke parti ngilala ban pendep ya ki jing angnut jong ki pajba anong song snong jong ka khasi hi bro kawai de ngi penpau ya ke jing kemenru ba kum ki kandidat ngi don ya ka jingkermen ya ka bangila ban poi hau thong jong ka jingjok MDC jong ka nongpo constituency ku sitting MDC agan kan tiru na yang biang ya bangan yo ban teng ya ka jing syakri kum MDC hapo district council but ladangan poi hau thong jong ka jingjok ngadon ka jingtrang aga bakawi ka mat ka bangadang sa teng atu menta ka bangila persyang ha ka tem go bladep ru ndengim pat syam nala ban penulong berkata kalong ba ka Riboy district jongi ngitip ba ki babun ki jaka ki dei kiri rai ndai ka basngo phala kalong ba district council ompat don watang ka weiru ka rai ka bala codify ya ki rukom sensyar khadar tenrai jongi hapo kari rai ki jongi ban ngi community
balada upaj ba unai ke jingkersan ke bapura gani gede gamat ke bakongsan bakum kari right ke jongi ngidei banyo ban codify yaki ain ki bapaka po district council kenang balasali singi kanom don ke jing syaya lam bakla hakarukom sensar kadari right ke jongi Hoi ke cikermen ke junga ke lantik na hi non dia saksin ni ke marba pajba hi ke bakwa ke ne ka dengan saksin ba mi dia namar balai dia mi dia junga saksin ka tahu kolong ba kini kita yang kibran ki pajba bun ki ma ke cini la ke dia kini kini ki bentar de kam cakap tentang ke dia kini ki yang te bun na dia ngawai de kini ki planet kini ki misi planet kim semua nadam kanu cakap si pajba Pagkapaaro kadi gaway kasi ni biang nga kalong tagamanta safety yung pagpa kung kami sa pabri do trip di gaway pwede ba kini ikindoy siya ba kung hindi ko sa pwede sa siya kata kumangi ama ay report ni ng local NDC ina ibe ko don hi giving boss ang kan batmu what man kaya iktiyar yung kurang asno hindi hadu matang be kran di kini di kimat di na mataraw sa sin ya pabri ya sakmat pwede ba besar terkait isu ya kibor trong section kita kini makmat Oh kini kam kam isu ko kam ka ba ngidang mi mentaman ni hakasya kripai pa nila juno nakapor ka po ti ka i ke tray jo ek port gino ikni timbang lang sipun ki kam ngi tungho abade ban ka jaj manri kam tam ko sing ko sing bang juma nakapor sa po bagi nang tray ka kami mang salam lada ka pinta ka pai ba kijet yang kam ko pokong san gamar ke ke bang juong bang i cek rio pong sante tadi gan just konsel bagi song ko just konsel kumno bante lakam ya kata ya kita riti dustur kujungnya kumno bante lakam ya kata ka bangintip ya kata ka identity jungi kumba baru ngin ong mo kadang ikren kumno ru i kita sing konsel de kita ga banta kaban itu ya jaj menteri jungi tuju kren na kapor syakapor kapan yada ya khando siap dan baneda itu sa kam di terti tersebut teng ni ong ba koi larangi phai ba kampat biang larangi pei aga riti tersebut teng ni ong unsin ni si ong ba apo si sede kemat ni beri manabatin yo pati jaka apo kejela ini pati sapo ka kasih ni dia tu kau tenat larangi perkat beri baki phai saudong saupun pas larangi pei hikam kijam bun ki beri manabak kita khar sudah manabak bayok sampai jam ni jaga jadi balai kemut ni bang ipit ni mut kedang don kam syul ke ba ni don kam ya ka an ke ban te ban kom ya ka ba kumno kata ka jai padeu jongi kan yang raso teng bang ni keren ba ladang ni share keren mo lada kata ka riti dustur jongi kam don shu kamu ka jai padeu jongi kam don shu te menta ban te la kam pat kumno ban te la kam kedi kam ram jongi kumno bangin perkat banwara itaki an ban yada shushu ya ka jai padeu jongi ladang ni keren menta ka jigrum kulap ibri bana baru haga jaka jumi dambun ti barang yo ta an ka babiang empat don jadi kita kadau iki ke bangi ngila ban trei te kumut ngin persyang pala banwara ta bijeng da ya ka jai padeu jongi ladang ni keren ya kani bun sin ju keren bang ong ba lada don kam banwan beli business hapo ke jelar jungi hamtam ke pedi po ka bahab ke area jungi ko ke si konsel jungi tinggi don kami kata trade license ucua bikin yo menteri kam semua ya ban pendep garukom batle ta trade license ti basong ko basong isnei ba raja inding jungi boni kun sama jungi bulan tam jam ya baki ai ke license ti balai ke ni keren lang pat ya kam jam apa pi ni pi private bank ki private institute ki divisional institute boni mana bahar ki dei ki boundary na bar ki bri jungi ki dei thik ta gitu giba shu Aisyah bat sikidar lagi ta ki bri bana asam ki jingki jo ki bri mankas ni ban trei tangan ni po sorno po jongi shirhei kita ki bangi nilai ki bangi po ban wanra jingkelang bangi po ban wara ki ai ki bandera ki Kaju ke port, ke jirang konstituensi, ke konstituensi, ke border konstituensi, ke Perli Meghalaya. Di lembah ki kernet balai na ke konstituensi di India. Di kuah bentuk pancusu ya ke an 6 ke Jun, hamtam hapo ke dalam Meghalaya ke Juni. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya